Yego igicamunsi cyiza reka nizere ko mumeze neza cyane bakunzi b'ijwi rya Bose Media murasuhuzwa nanjye mwana ndake mu by'ukuri kanizere rero ko mumeze neza aho muherereye hose ku biganiro tubagezaho ndetse n'amakuru tubategurira. Breaking news, maze kurekura bombe, maze kuvuga ko indege ya Perezida Felix Tshisekedi yahanutse butosho kuri Njiri International Airport. Abantu baravuga ati mwana ndake nawe utangiye kuzana ibihuha. Sibuye muri zo karitsiye, ntabwo ndi umunyamakuru uzana inkuru z'ibihuha. Nkanjye nka mwana ndake sindi umunyamakuru uza nkababwira ibitabaye ngo byabaye kuri Njiri International Airport. Indege ya Perezida Felix Tshisekedi Chilombo yamanutse nk'intosho. Hari saa 4 z'ijoro za tariki 10 ku munsi w'ejo. Uyu munsi ni tariki 11. Mwana ndake reka banzire cyangwa banyihe mafite amakuru yo mu boxe, mafite amakuru yo mu boîte. Bidusaba kanya no gutegura amakuru kugira ngo tuze tubaha amakuru atari amakuru yo gutwika. Sosiyete rero icunga icyo kibuga cyangwa kompanyi icunga icyo kibuga imaze kwirukanwa kuri Njiri International Airport kubera ibyabaye nyuma yuko indege zaburiwe icyerekezo. Turaza kubiganiraho, turaza kubigarukaho muri iyi nkuru. Nze kubabwira ko ibya General Gasita byasubiwemo, intumwa zivuye Kinshasa zimaze kugera Uvira. M23 imaze gusohora itangazo ryo gufata Uvira kandi bikorewe Uvira. Ibintu byamaye shambaride izi nkuru. Narakubwiye ngo izi nkuru uko uzazipenyezamo, uko uzazitokezamo, uko uzazana amagambo ngo hehe uzawumia. Amatangazo rero haba itangazo ry'ikibuga cya Njiri, haba itangazo rya FM23 ry'uyu munsi rivuga ubwicanyi bwa za Gasopo, Warikare ndetse n'inzangano za Uvira. Yewe Uvira ibintu byamaze kuba shambaride, byose turaza kugereraho tubikubwire. Tuze no kukubwira uburyo abarundi bagarutse muri urugamba mu isura nshya, baje mu cyo bita ngo ni jeune autodefense cyangwa jeune patriotique wazalendo. Masisi ibintu byabaye shambaride muri axe Kicanga. Generale uyu general n'abasirikare be mu by'ukuri asinzi ikintu ari kurya, yamaze kuba agera muri FM23. Yazanye imbunda nyinshi cyane n'abasirikare benshi ngo chief escort we Colonel Wiringoma aramaje ati wowe wakoraga iki? Ati ndari chief escort. Uwo general yitwa Hakiza yamaze kuba hagera rwose n'abasirikare be. Ni ikiganiro kirekire, nibiba ngombwa ndaza kubumvisha ijwi rya mwenyewe afande Wiringoma. AFC saina enea AFC saina enea olelelele tolala tobeta nana elelelele toloka tobeta bango. Nukuvuga ngo AFC ntagira komeza kugira gute kurebera. Ngiyo rero amakuru tugiye kubatiganiraho nyuma yuko nje mukanya nkaripura nkababwira ibijyanye na Njiri International Airport, ibiri kubera kuri iki kibuga cya Njiri. Abantu bakavuga ati mwana ndake nawe amakuru koko wayabuze. Oya mwana ndake ngiye sinabura amakuru kuko ndaza nkaripura amakuru. N'ubu nagutondekera inkuru nakoze zirenze 5 nkazizaho ndi wa mbere, abantu bose bakaza biga bakicara bakiga uburyo umumenyesha makuru ashaka inkuru, uburyo umumenyesha makuru atari inkuru. Ndipuye inkuru ko kuri Njiri International Airport indege yari itwaye Fachi yavaga Kazakhstan. Iyi ndege yabuze sinyari. Nukuvuga ngo byagenze gute kugira ngo iyi ndege ibure sinyari? Ni indege yarivuye Kazakhstan saa 4 ubwo yarigeze hejuru ku kibuga cya Njiri. Imaze kugera ku kibuga cya Njiri ngo umuriro
urakatika ngo ariko ndabonye biregura mu itangazo ryo kwirukana abantu bashinzwe iki kibuga ngo nuko ngo bakoreshaga ngo abantu batazi kuyobora indege, batazi ibijyanye na radari, ngo bityo rero ngo babaha icyo bita ultimatum, aba bantu barirukanwe kuri iki kibuga cya Njiri. Ni ukuvuga ngo ikibuga cya Njiri bari bagiye, ni ukuvuga ngo ibaze aho umugani Inchenye na Jeshimiya inazarawurika kugeza ubwo ku kibuga hajyaho abantu batazi gukontorora indege, hajyaho abantu batazi gucana genereta, hajyaho abantu batazi gukora icyo bita debriyevu mu gihe plan A yanze cyangwa se plan B yanze, kugeza aho indege ya Perezida Tshisekedi igwa nk'ibuye, ariko kubw'Imana akaza kurokoka. Byari kuba ari ibindi rero iki kibuga cya Njiri. Ubwo rero abagikoragaho bose barafunzwe, abandi barirukanwe nyuma y'isanganya cyangwa se nyuma y'amahano yabaye kuri iki kibuga. Bakunzi ba Ijwi rya Bose Media, ababwiye ko kugumana na Mwanandaki nyuma y'ibibazo, après les échecs, après ibintu byose, ubuzima bugomba gukomeza tugakora stronger than before. Abaturwanya bakabona ko bari gukora ubusa. Uvira ibintu byabaye shambaride. AFC M23 imaze gusohora itangazo igaragaza uburyo iri kotswa igitutu cyangwa se uburyo mu by'ukuri leta ya Faci cyangwa se iyi leta n'ubundi bahanganye ya Chirombo mu by'ukuri ikomeje ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu bice bituwe n'abaturage. Rwose ni itangazo nanjye mbonye, ariko M23 urumva ibi bintu iri gukora, irimo iririza, nta nubwo ari ukwiriza, ibi ngibi ni ugutanga abagabo, kuko imvugo z'urwango zimaze gufata indi ntera, zimaze kuba nyinshi. Ni ukuvuga ngo za ntera hamwe zishe abantu mu Rwanda nizo neza ziri gutoza abantu bo muri Kongo urwango muri ibyo bice bikirimo leta ya Kinshasa. Ubufatanye bwa Fleuve Congo AFC M23 buramenyesha umuryango wose nyarwanda n'uw'isi yose ku bikorwa by'ubwicanyi ndengakamere ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa mu rwego bigamije kwica abasivile, ndetse no kuba by'ubugizi bwa nabi bikorwa ku buryo buhoraho bigamije kwica abaturage b'inzirakarengane, byibasiye abaturage b'ingeri zose. Ibikorwa by'ingabo zishyizwe hamwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, inyeshyamba za Wazalendo, abacancuro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB. Ku mirongo yose y'intambara harimo abaturage dutewe cyane duce nka Kibati, Gasopo muri Warikare, hamwe n'uduce twa Bibwe, Hembe na Ruvinzi muri Masisi. Izi ngabo zashizeho gahunda yo kurimbura no gutera abaturage ubwoba. Ibi bikorwa byose bikorwa mu maso ya bose kandi bihurije hamwe, bikaba bihuye n'ibiri kubera hehe, n'ibiri kubera Uvira. AFC M23 ntizarebera, izakomeza kurinda umutekano w'abaturage kugira ngo n'ubundi gire gute ibarengere, kuko nibyo ihora ivuga. Afande Nanga yatangaje ko ibikorwa byaberaga za Bunagana, bikabera za Rucuro, bikabera za Kiwanja, bikabera za Masisi, bikabera za Gicanga, ahantu hose bikabera za Goma. Ubu ibiri kubera Uvira ngo ni nk'uko byari bimeze muri ibyo bice. AFC M23 rero iri ni itangazo isohoye ryo kwimanukira, ryo kujya guha ubutabera abaturage, ryo kujya kurengera abaturage, ryo kujya guha umutekano abaturage. Ndabakunda yari Mwanandake OG, Mwanandake OG, intare uko byagenda kose, intare itagomba kurisha imvura yagwa, izuba ryaka ritaka. Intare uko bigomba kugenda kose,
igomba gukomeza igahiga intare ya nyayo OG Liliyo de la Serambwe. Ndabakunda, Imana ibarinde.